Kuroria TV mwihoko wa ruciu. Kuroria TV mwihoko wa ruciu. Thiini wa Kuroria TV ni njitagwo Jojo wa Kamau na tuli thiini wa Kuroria TV Studios umuthi akiri muthenya wa mwanya makiria ari Friday njega ari Jumamothi njega muno makiria ira tuko tukiraniria na mugeni witu muthenya wa umuthi ari mwihoko wakwa kuri wagitinda gukiri na thayo ukiri kwega makiria na ni joy muthenya wa rucio ari muthenya wa kiumia agikorwo we ni witikagira gukorwo githii kanitha ni ugathii kanitha ucokerie mwathani ngatho ni gukuiga thiko mugwanja uri na thayo na uri muoyo na agikorwo we nawe ukirara sherehe na ndukahota gukorwo ugithii muthenya wa rucio kanitha ithi no tugagikuhoera muthenya wa rucio na nguririkanie we uratwirora mwena wa Facebook itikira gukorwo ugifollow we uratwirora mwena wa YouTube itikira gukorwo ugisubscribe thiini wa channel iyo itu makiria mothe nguririkanie tabarira ino ithi tugaga turugamirwo ni kambuni o imwe tu etagwo Undu Tiles ithi no ithi turakwenderia tiles kuria mwena wa Mombasa Road agikorwo wina mjengo wina handu raka agikorwo ni kioro agikorwo ni mutumia kurakira muciari waku ni ndenda tiles ciothe riu turicigiraga kuria kwa Undu Tiles na muthenya umuthi na ndikana my producer ari na video iri agamba twikirire niguo tunyita mugeni itu muthenya umuthi atugeithie na ndiramenya umuthi mambo ni moto mambo iko sawa no akijira video iko sawa so abo tuthakire video hahe murori wa kwajiretiriri kana no one roni na state another draft kana one roni unsecured tora ina muguna na ngari unsecured kana no one overdraft ena ka emergency ari hena acokina mieri iri na statement yake ya M-Pesa statement rĩrĩa ngutare unsecured loan ka loan twitaga overdraft you can only get that loan against your cash flow na cash flow ciaku ri okone no ndogima na statement ya Equity uthie family oya loan unsecured na statement ya Equity unsecured no uthiri account ya Equity meri 6 makohe unsecured loan kana overdraft after 6 months rwanyita nikade maratiriri atiriri kana batiri go the bank get a bank terminated deal rathikari waino goyo nigo githio gena emergency ri karege gari yaku rari ya miaka 14 ni yakora ria rogia 25 to 15 years dogona you cannot get dogithiwo dogona you cannot even insure your car you cannot even get a car. Shige. Thank you so much. Oinoga. Karibu sana. Santi. Hakwa ndiguthira ngitariria ndo ni manjui. Acha. Konire wiko hirito ikaina thia kwa munaje muito ikaina. Ndo ndathira ngitaria kura nyimite. Gute buruta kwa nyimite. Karibu. Ndira ngitariria riri serem. Ite ngite serem. Ndikira ngitariria. Makenjui. Yes. Where are you? Ate nauru. Murari titoka faulu shege. That's within. And here I am doga wakoro yomuthi. Goli ndake na congratulations. Thank you. Is a no some piece of work. Mai koma ngai. We wetiga ugo uragu ati andu makomenya na nita mwaka umwe. Ni ru wero ndutite miaka 10. Media. Ni ni ndathomire na inyu. I remember ndoka hara JCM tene. Wakora bisago nawe kururia. I just ni ndathoma na inyu like me ndire mwaka. Ko ni mai koma ngai. No ru ni thomete you have run from your frozen kamenya ora weka kathoma na so ogepio ni mundu I think you fought the battles for us. Ni ngwiciarira ukiri oguo ni ndiramboka biu guo na ngai ni mweka mangai. But so far so good. Awesome. Laishi besha wina cio. Besa dinacio. Riu ni ndara rafa ngona imwe na kauthi mbona ngirima na meri. Na ithi na mahuthiro. Sitaira mahuthiro. Hona sirangedia. Fegi imwe. Kauthi ina ngirima na maya. Meri. Na ithi na mahuthiro. Sitaira mahuthiro ine thing. Mahuthiro. Ngidi ndakorwo guo mbeca makwa uraka. Na njibe na mino ekuo ngari yaho ina insurance comprehensive. Karoro guo. Aire tu ria mahoya mbeca cia njuire iria hago mahe ngiri uguo. Ruo kana ru ndakinya haru ngona riri. Ona kodi no tongo cio muingire. Ndikora gutoka ta majunie ati matonga muno ko tongo mugire pressure. Fasa twakwa. Tweho ngimana merite na mahuthiro. Pesa difurize direta go furiza. Ukona maisha memeka muno. Padi huthagira mbeca cigana cigi. Pade. Gusene pade. No ni dire muno ni dire boso na masafa.
so kuria muno kuria dikira gicigi mana meri no yego gohotete atia maguta nimo ngoci angihuthagira kidogo no riu ni tangiri 3 ni huthagira muthenya no riu kuria thia ni ndihago ni consultancy ndo riu dikiakuthira tuke 3 ndi nacio muthenya ndi sawa mami muciari hana ati mami sawa I say my mom is immortal. I can go to any length to protect my mom. Only make mami na ndabatara maundu maingi success yake ni uria if he succeed he succeeds nikonaga I try my best akone kanya badala maju aramwikira tairo ndamhakithiria rangi majura thorikira rangi ndamwikithiria rangi nyombo kinyetie stage iriko ndera ko roofing ndera ko roofing riu na ndaga kaha mami tondu ukaga ndiakite gicagi ndakawona gihau no ko ndaka he mayitu maito mata ayitu matihikaga tondu maragia rutani riu mate thakira kwa thuri kai uti mundu wanahika kana kuri manageria kuhika magacoka he witagwo Njeri ucio ahikiete agithia kihura muthuri na muiko wa kiria he witagwo Njeri witu athira ahika kihura muthuri na muiko oire ukoroga ngima gicina muthuri agithia muthuri rototia kiura witagwo Njeri ni orire togithe tutuketie muthe wetagwo kabura mwire twitu atigire aruma muthuri kireru ahigeta kuri wetagwo Matara aruma muthuri kireru cio ngi wetagwo Wanjiku ucio no he mwetagwo Mboini muhiku ngi wetagwo Wanjiku anga ari kwa muthuri ni kidi kana kunyiti ajita muthuri gwa agacunura muthuri riu airitu turi ni magwicariria na riu aitore riu wetagwo Njeri ahora muthuri na muiko wa ngimari gwituka ucio na muthuri ucio riu ucio ni eikarie na mbeca we are doing very well they are very vocal and uti mundu na thina cio muingi riu gwitu ndakire nyumba nene hau no rauga ati kwanyu ni wa mbere gwaka nyumba ta iyo itura akiri ni wa mbere ko ngithi kioro nyumba itura riu ona andu ndoka mucie korora kioro kia nyumba ria kihana kwe gwitu mathirete kia tende menyaga nyumba ndithia kioro nyumba mathirete kia moka kwirorera moka hau moka cio wambunja go flex ri moka kuona uria kioro kirako nyumba uyo ni ngethi ro gicagi muno iyo ta museum ta historical site kioro gicagi kai kwanyu ni Gatundu South andu moi kioro ni kianja muthiri maigua ti kioro kia nyumba ni no wetagwo no gwetagwo Fukoni tumoka-ini wa North na South gwaka ng'ombe waka wito ngirika nguru muri na gwaka ng'ombe wanyita ng'ombe South tu karweka gitu karweka hogetha gukahunguri niko kayanitie North na South tu kagombe kwa muhaka-ini wa North na South we MP wanyu ni uriko gwito ni kururia ndike warika muri moci ungi ukarika gwa kururia warika muri mo ukarika gwa riu gwito ri ni kundu andu maroka kurora nyumba yake yakwa ni mujengo ina kioro nyumba ucio ni makigetia ro gicagi itura riu rianyu riothe ona ni ukwe ohoro ni makita ro gicagi riu marandigu gitiranunga gacaga mere gitiranunga riu na ndirerira maju riu ndira maju oke na cioro kuria oke amonie cioro icio bico ndiraikira andu hakiri bico ya guthi kioro nyumba kuria ndiraikira andu hakiri na thina wa itura rianyu kikorwo wiki the traditional way of doing things riu ni ndio kukubeki no ni traditional way of doing omo kioro ni kianja riu mandia kioro giakwa ni kianyu riu ucio na makia muno riu ndira kumatwara ndenda tundiraita ndamatwara kuria gwa Samia makone ng'ombe ndo makuwe makothi kuria gwa majuta makone cioro cia nyumba ndira mathi mwana cioro andu maigua mathia kahinda nyumba meuke na muno ucio ni gukenia muno Shige no ari horo wa mundu gwitwo Samia na ni murata waku muno wa giti kia hakui na ndiraiguite kurari na maundu maingi muno wa mbere ona rari hara ikarite haha kuratuika wa mbere ati ni arakonia andu you see get this I want na hana ko domeke I want okay ni kumutetera wa mutetera kana niki get I want you to understand in fact these are rari horo initial ingi horo wa ngirado ugiha wira ni mundu kambuni what is your work wira marketing what is your work advertisement and to get traffic riu ni ndathi ni ugihe wira tau maju hebira ni kiragia korora wira uyu ri maju hebira atairo ni kiragia kuona atiriri tondu my work is to make speak people is to get traffic na ndama ikukia traffic ya makamba maju reka atia na riu ni kyo kuona ni rimwe ni nguthie gware gikahurithia tairo thi gathikia na andu ABCD gathia na ngita because I want to catch attention ya andu ni ngethikio na mundu tagwo Sam ngigado na ngiona Samia ni mwanake munini tani na like two months ago kenjira ni renda riri famu ino yakwa ri etuike akenja ni ya ngomba famu yakwa ndiwikaine gigada ndio wae ni kile mukingu riu ni Samia orakwira like 2 months ago ngirado no not even ngirado ni muhe idea na ni ufumilite idea ya ngirado ngutaririe
tuma akija famu yake ndio kije ngari mwanake munini na tondu ndina ritwa riakwa ri ni ndigwaru kuheana ki idea ndina kuheana ritwa riakwa nyenda kuheana mundu akimenyeke kuria he mundu we taru ni kwa Bishop Ben ni ya andu mahunjio wagera ritwa ritingire ritwa ritwa ta mwaki kugwatario yonge ni yakwa ritire kateti hoya ngithie famu ni nyamba kurora nyamba gu study product tondu na ngeheo product ngamba kwendia ni nyamba kuthie to ngithi kwa manju ni gukwira horo product kicho ndorendagia ugithi kwa karo wa insurance ugithi bicio ni minya icio ciothe ni kondi cioi aya horo wa ng'ombe ino kinye ng'ombe ite gugirado irado dimagiri mana manana ngirado dimagiri mana manana ugithi ona mia ugithi wa samia ngirado ngiri mana 350 rukia nekire ri ni mwe samia atiriri umenya andu menda kuigua kindu matari maigua you know if your market andu menda kuigua kindu matari maigua rukia atiriri and gima samia atiriri ng'ombe ndo ri yumaga ati ingime gira Brazil ngona pesa cigana kajiro ngombe ime 350 yo kana iginya hana ngiri magana maigana no kinyi nesa gwa samia na ngiri ta magana mugwanja ni mo mwe atiriri andu aya ngombe ro hai na ngombe ngiri magana mugwanja no na meko baka of course people ngombe ngiri mugwanja ka ina ki but kwa samia in fact na ngirando yari ino emwe ona tia ndale ya kwendia you understand okay ngombe ire umite Brazil yo kire rimwe ino ya Brazil ri ona ndale yako rino yale yako hana sibego so he was not in the business yako dia ngirando ngombe ya kinyire Brazil kuma Brazil yari ngombe emwe itari ya mbere abote gutari itari mbere yari tukima itari yari imwe tutamba hidino moto yari ya kere yari ya kere ado hora ngirando yari ino emwe na yari yana ya kwendia yari yake yari yako hana sibego na yari ya famu mura kana ngirando so yari ria no ndari na ngirando kumbe in the first place na ndole hora ukonia to na ngirando gutiari ki gutari ngirando nene mwe atiriri ngombe no ri tatara ugirando kwira ngombe ngiri mana mugwanja ari ni mekuma maka no ngithikinya kwanda na miana kuria kugigwe ngombe ngiri 3.5 no ndira ngonia ndu ngombe no no moni to ngombe no ngithija ukima be ugithija ndi nyama ukima kilo icio so ndamenya andu a TikTok kuri ni enjoy TikTok ni yikete ti content for ndamenya andu a TikTok mona ngombe no ni makwanja kuruta ki no makwanja kurehe ngoma ciao so ni mwatiriri ero tuke marketing ngombe na agirira andu wira ndu ngombe iguku no merorera uma kiria to ni kite kiongi na huno horo okay ire ngubero ni bakirete ugo ni matwirorera tukambero horo ni ngena atiriri gicagi gwitu ri andu muga ndinyitanagira na andu ni watho tau gicagi ndo kanyo kore no kore ndo nyitanagira na andu kanyo gicagi ngena atiriri andu gicagi ri guthi gicagi ndimarehire bathi no ngora ni yakwa ri ona ndari horo wa kuma getigirado ngora yakwa yari ngire ndo gicagi no igwa seka ni atwikire cerebro kire tauni Dema makone ngombe iria kata irari mu ngimarihira ngari nye mwenyewe gira samia toka tothomithia andu rugire nyandu mone ngombe yeni tukitariria ndu no horo kire kuribukira ati ora ngombe ya ngiri magana mugwanja twikara ngari samia ni ari ndira wake ngura kwira mane ndira wake koragwo maridi ni ari ndira wake kwa kuria maridi ngimona nili kwenda kuna ngombe cikora no yani wewe githiko market no ngidira ko market kido itamya kwa kiuma akaja ngombe ne cia kinya kuria maridi ndio tugeka tukone iria ngombe rucio kienginya na tucau ero tucau akaja tugithi maridi famu ya ngikora muthungu ni ndio ngombe cia muthungu na ngikora ta kuu ndathira famu ngirira kuu ngirira ndo ciari anya kina cio mari da 40 ni ndare hau ngikari sachi yakwa yothe koguo ngombe citumire Brazil ciumire cimete Brazil no of course ni ndira waku anyita nere ndira ona wewe ni gutwara maridi kiuria cege ni kiuria kina ni kindu mareuragia ni kigia tumire mutigatukirire bica ngombe cigikinya wewe ugithindege uhithe ukimanje kia iri no kuyaga bica mundu rewe jari wewe ngithi bica ugenda kuhura bica ya no thira mundu akuhure kana wewe uhura ni mundu uma na ndege-ini kuko ko ni mundu a bica cia ngombe tungeniire ngombe mwihure ngombe wengi na ngombe tikihura bica Samia ni arakonia de Samia ni asa ni ko from my end ndiona ki ni ndiona kesi ya Samia korete mundu na gutire mundu gukinyirite gukurie kana ni arakonia ona ni gondera gina bote mari mundu angekinyira njende korete ro Samia ni ndira no ni mwenyewe ndira market muici ona tiko market muici ni akwa digete kai giko ni kaka Samia ngire pesa cigana amaskinya very kage ngire pesa cigana ndira kambuni nyingire na cio nyago pesa na ni njigo ndo mwenyewe ngatiri ni mathira mari na muri Rastia tata ici ri ndeka kasi gurumu nake tata ici na mbeca na ndina gikiri mathira makwa matingithira kumbe no ngena milioni mathira makwa thaicino milioni kuma milioni 15 10 na kindu itaka stress jihere pio
ndore mbeca icio MMF ndire kindu so Samia ri ni mata wakwa ni ndamwe no riuga ona no njira wa taxi thora inge mwa Samia riu ni ndagite maketa ng'ombe riu horo okire kumira riu twanja kuga horo wa 800 ndio bakone sai turakoni utire musari wenderio ngirando ni ndagite ciaria gitu gicagi na ciaria ndagite gitu gicagi na magirari ndamarehire ngari ngimarehera irio ngioka haru irio cyo mazothi ngimagorera nyama ndirarehe andu gitu gicagi riu rikisi kone kwenda gitigia gitu ni mundu ngemisi mana muci riu gitu gicagi mangio mukenjereria ona nikawania makarakara muno to moisege kata gitu gicagi jito harambita ithatu icio ni kuthie ndi mugeni ni mugeni harambita cigana ithatu ni ndamakwenda mare ona ndakira ngi ndimarehire bathi ndimatware kwa moke mone ngombe icireka atia irarimo nie tarure ngoria tau 80% ya ngombe Samia ndagia ri ni mori ni haifa kumbe ite cieka atia ni haifa ina ihu 80% ya ngombe ndagia tau na makuru ki na nie go Samia ndathira ngia ngombe ngitwa mukuru na ndira ngagira kama ndi atwara gicagi ndego ni aitura from my head ni ndabekaga from my head ri ndiraikaga ndamakitaga Samia ndamekaka Samia na ndona theka ru kangi hema ire njugito na gicagi ngikire handu magithome ona no ina gicagi no irangiri mana cia kugura ng'ombe no tukige ni kugura ri no irangiri mana na mutu no irangiri mana cia kugura ng'ombe Samia ndagiria ng'ombe ciake aikotia ndogo ku gicagi-ini lega ici akire ngiri ici akire ngiri gana fresh no 150 iki the market level ng'ombe rale icio ni no ya ngiri mana manana na ng'ombe no famu kaina ngiri no tinga ndake nemwe tukimaketi kwa kina ng'ombe na muthenya ucio tamaketaga famu ri yakire ng'ombe imwe ya ngiri ndade yari mori imwe ng'ombe imwe na ciari igiri imwe neno na ndire cia kwendia ni ciari cia ki cia famu cia gukama so you to heaga andu content you understand me I was doing it from the content angle so hora ba gukworia no riu ri hora ba gukworia ngagi mana manana ri he buroko ngibe gicagi bado wa ng'ombe ndikumugweta ni arehire buroga mukihura horo riku makimuhura to nonaga famu ni athia nake ni meyukiriria na magitwira ni marihwo tariu mwe murata wako twari na kaira ayo ngiri 10 agoro ngiri base ahure horo riku ucio it was a marketing tondu mundu no bati bika newe kani mundu wana ura ng'ombe customers na makao mai complain na nikimya Samia ni akona mundu izo no nginya ngitahika no ndi ndakinya ona ngo ni tukiandama ni agiwe na akona mundu no nginya ngicika atia agitahika nginya ngicitahika but that is niwega gukurania from my end niwega gwika atia niwega gukurania na ko aguye tiri kio kia mundu ri ndigucia ni bata kio kia mundu nginya ndirathie kona igia akiro ngia ngiri mana mere ona ngia mbeca nyingi ri ona ngia mundu akiro ngiri mana mere kama tu no ngia mathira mako ona gekeia ri kuya ni thi oko ni kuya thi wiye mbeca nyingi ta milioni ta 10 ka milioni tu wendi mbeca guthi kuiga wakiri na mbeca ingine weka ni kuya ngiri mana mere kama matano ri ni urimu from my angle cheke andu aya nao aya mariti uru wa Samia tone ndo ingi muno maruga Samia ni mwanake munini gukorwo hi akirima Samia ni mwanake munini gukorwo ati ena mbeca ta icio we ni uretikania na maundu macio ina jihoro wa mafengire ndahorirwo muno ngiro ndirahingica ruriri kahoragwo muno ta thiora video zakora jihoro wa mafengi andu aya akuru metikitie they have monopoly of information they don't believe toni financial advisor niguo ni financial advisor mukari na ni ngwiraga mau guteithie akauga ari ndigiteithia no andu mathirire mateithika okoria tiri agwa ndahingica andu no ndahe horo wa moka wakona magateithika ndikionire ni ri mia ungithii kwa kibiso ubitagwo kibiso uyu kibiso no nginya book appointment wone secretary ugenda huo murihe ni uhuragira thimu ngagutara undu munene kaguta kwanda undu gikibiso tari aruta wira bengi kibiso ndako erona ni record rona device roni ni ruhikica ki me I give this information for free kathi ni kashagira andu ta majuni mandehaga andu ta nikima andu ta karo cio ni mandehaga so I cash out information in another angle information no andu aya ungithii kwa kibiso ni brother basida wa maju when you have niguo cash out ri no nginya wiki ate murihe I'm giving you this information for very free no that me ni yosema titikete mani wako ni kitu ahia no horo very for free at the offering the same information for money nathikiraria so andu aya nini ri mundu ne heburi yake haria gate ekwenda mundu heburi yake haria ekwenda and what I believe is mundu ne yari everybody talk ni ndikendake na muno oni ni bere ari wathora ko uyu ari taga u atiga na u ni atigwo no kabatari horo wa ng'ombe wa ngiri ndandu when you are discussing about horo wa ng'ombe agene marayumiria makauga ng'ombe no ya ngiri ndandu ri ngiuma u kaba freshani
So when tukiagi horo wa ngiri ndore, what makes me happy? I'm even feeling very proud. Na shaka wewe ugurite ng'ombe ku? Ngira ng'ombe kire gicagi. Na andu marugaga atiri ati wagura ng'ombe kuria gwa Samia ri. Ng'ombe ria wagura wathii nayo muciri gwakora ndiraruta lita ya iria kuringana na uria aina ngoma ng'ombe kari kibu. Ng'ombe kari kibu atuga ni gacenjeri rakinjira. Ogera ni ngoma mena tondu ariri ng'ombe kari kibu tondu ariri. Ng'ombe ukaga ni kuringana na nyonaga. Ni ndio imuno ni mbuyaria mani ndio marketanie. Mbuyaria ma no nyonaga aria moka mundu ka ng'ombe gaka ukiona kana na ng'ombe ina manyegerera mairu ma black ina menyoka hadi na menyo gutuka ati yagicenjio njira ng'ombe kari kibu ati gacenjio ati no gicenjio rangi ikime ya black kinya ya brown ng'ombe ti kibu maundu mangire ni propaga but what is making me happy today out of all these mbere yo gwaturaga sorry to say ona karangu ni agukihuruka mbere yo maraturaga karangu akanau akanatiriza akanau because people must speak about something maundu baturaga maundu meni Vetrali horo ni ndakira moto thari horo wake thari horo wa ng'ombe thari horo wa ngirado ake bako ka foundation when we are discussing this is constructive conversation tona ni horo ka ni ndi market ni ndi fagi ndi ng'ombe I'm also running from this you got it u haro akora horo wa marriage na ndu na hiko cia thire na ngano atahikire hoya ngano raitiro ni mutumia wake ri let's speak about thari horo wa ng'ombe I'm even feeling very happy ndakirete opinion I'm creating opinion ya ngirado farmers bakayumeria wakaga ndege fresh yubakona ande makohe kwena muri ona marakare muri munini ri ni to ndai wa information you know mundu tau kana koli matha ici ndio no wa ng'ombe wa ngirado we fresh so if we can be having this kind of conversation it could be very happy we could ni ndana atiri is economy iko yo iniri the vati ora kone muzere to isene kagari ebutura gihoro wa ng'ombe to mohoro wa ng'ombe tori horo wa marigo tuno ndera twari horo wa gisagara tori horo wa githumo tori horo wa mutore we need to have this kind of conversation agema kama kahiana horo wa ng'ombe ni faita kana diri we should be having this kind of conversations from now going forward I'm even feeling very happy ajara twari horo wa ajida ya ng'ombe Shege tuli hauri ndaigwa weta ati ni koretwo na horo wa cai na andu but Shege ndina kiuria are you dating me I am dating yes you are dating who toli horo wa ngirado that's why we are hekiri go dakuria are you dating date yes I'm dating na mutumia na mutumia no date wena mwiritu hey gibe kafiro-ini hena uyu ni date not you date no matio-ini othora muthia mahenya ora muthia interview nyothe mwena degree no mwena uri wina high qualification to this aitu ni maingihite muno ugathi inbox yakwa ya TikTok aitu ni view maranjira ona sekota athagu leo ngikujira muthe kasa kota ngihikia ni nogire muno gwikara kirigiti kasa kota ngihikia ringi othe meho na ora thia interview aikimena degree ni ndira ndetiro kanjori ni u to no korwo ucio tu most qualified kai no who is the wife who is the wife ucio ni akatora nyumba as in we ugicagura mundu riu niki qualities iri kana uroraga ki kurora one physical structure ndio was this celeb ndio wekaine ni celeb ni kikia ndio kujara muhiki wekira wira wa kilo 8 no nigorega kwa demo kome muno ahije sile cia kwari ahije oke 60 acoke mwira amenyera ate abati kwambateria let's say mwiri tutakinyete kilo 8 ndigehikia sorry ndio kana ni akinyete hage ndigwiciria hena kilo 80 kuma kilo 8 kwambata na bado ri kurigana nani ri era mwiri tu ndikira mwiri tu mugitanie I don't know ndera kariko ina we mundu sniper ndera kariko ina we mundu ni muge na ni muge she is of good character no hagize geti yara ni pasi yakwa rabu yake hivi rabu yake ko sita Infinix sita tekno ora yetu rabu yake ta TV ska tekno mundu tarashika
agithiko cikoria ndiramuhenagia ri mweri ni muthiu agithiko rugero ndiramwiraga ndienda mundu wa gisa ndiramwitwe ina iramuta ya tekiro kana kaka mungurio kana miahura na kothi no akona character to ni ndirathukuma mie wa very hard onake mundu ugucagura maybe akorwo nake tonya thire ogithie ciana miaka ni nda ciana ogithie ciana miaka 2 kana 3 no muhigitha kururia ndienda muiritu ati wira mbeca wenderera mundu wira mbeca kumakie kururia hikia muiritu wira mbeca ri chances kwaja we celeb we hitha kai tukari ko gatoi gatayira kingori muko uragithukuma kururia onake akenda mundu Bawo thikire njira no wina mbeca kugoine tha ici no mutumia reko wina mbeca wina muthuri ndarira haha majigire haha twambie gutara ndana no wina mbeca wina muthuri ndarira wauga mutumia wina ritwa mbeca na muthuri matare ndarira tondu ariri gutire mutumia rigia mbeca na agiritwa agia na muthuri those statements do not align in the same sentence atiricege urenda kunjira kuhikia muiritu wina mbeca na nini njuikaine ni ugwati ni ugwati gwire muiritu uyu uri muticikana ni njira kwaria ma from this is not even hypothesis this is not a hypothetical statement kuria tha ici hikia muiritu wina ngiri mana meri fegi mana maigana meri Osoka ujeka undu wako thama kaina ukajeta wainoga ithiri haha wetha kaire tukari ko gatoika ine na kacio wina mbeca ethe muthuri ake muika ethe muthuri tari kindu ethe muthuri tari kindu muthuri tari kindu wina kigongona handu mahikanie no weri ethe muthuri wina mbeca itu never work na cege ni kiureka kwene ku gugura ugutwara mahua ugura twaride mahua ho no ona njuki gitwara mahua kajo uma ko thiru mahua ine no ndira kunire ogana kwena niki tondu ni ndatigite gwikwene ndatigite wewe watigite gwikwene ni ona garire okera wendi garire rocio icenjie rogbo garire rogbo utaka taite na thomau ati utaka taite na thomau no gukorwo ndari horo wa mundu gwitwo Grace Muthu mwathire nake kwanyu gicoka ngiona no athi gwake no amutwarira mahua na andu makiambia guikia mia ucio ni best friend ni best friend Grace Mwangara Muthuma ni best friend wakwa BFF ni best friend ni BFF just just a best BFF ni mugitani tucikaraga hakiri ni mutumia tocio wagare wa Muthuma ri ni nda mwanga mwa atiriri ndafati kwa matatani ona rata ni mwa kwa matatani tondu ungiore mwira mutumia ucio hakiri ri tu ndiko ta mwikira thimo tagwe no muri kwaria nake no muri conversation ine nayo ni mutumia wina maundu araria maingi nenda kunjira kathi kuria kanjira kambuni yake CFO wake arauga ABCD Wangara Muthuma na murata wagite kia mbere wake ngwiciria ni cege tondu athuri yake agoge no muri tagwe no muri manu akiugo niki we no muri tondu conversation yaku ri ngano iria wina cio mutiratwara na ki nye mutige ngano cia kuna kiki gitwarana ucio kana mundu muthomu wa ta cege tondu she is very sharp upstairs you scored a ni that is ena masters na masters roga ugetho ni andu a form 4 tondu no athoma rucio waragia kamera wage ngai akora thima wage kamera no muri manu conversation wise no katagwe na mukore manu she's a woman of substance nathikiriria wa Muthuma ni mugi ucio ndio ndamwira gatigane na hunjia ndio kwa mutari no kora inio niyo yake ri na niyo ngai aramutongoria ri wakimugiria thi niki ni mutari atigana ni ajorire mahicha make mari heza ta mwanake wahi ndamwira atigane na hunjia ngisi yake ni processaka ramu yake ri ni gutire muhunjia na ramu ya iPhone hunjia the ni ramu zai kwa kwaria thutha to othe mona mundu rakiro but she is very practical nuni amutaraga atigane na hunjia ethe mwanake agicetha mwanake wahi taria tawe ethe mwanake wahi tani because she is a woman of substance na she is very smart upstairs tondu ndo kali horo wa fegi no ni aminye mathabu haha na maundu ma interest maundu ma this period uthe karathe twaragi mundu ta mawe mugira nake mutiure mugikirana riu gakwira atiriri ni tu kiria ni tu unlike polls tu cege ndaigua gweta roni na ndaigi muno ni johame na roni na ndonete mundu rakoritie atiriri roni ndi na roni eno wega kuongerera roni rungi iguru
You see here ndĩragia horo kunya nĩkĩte rĩtagwo Anatomy of Smart Borrower. Anatomy of a Smart Borrower. Na vugo nĩgũkũhe copy and I want you to go through it. Rũni ndo wega gũtirĩ mũndũ ũtoka na mbeca ciake. Gũtirĩ mũndũ ũtoka na mbeca ciake. Mũndũ ũtoka na mbeca ciene. That is ukiongerera rũni kwa maanisha ũrongerera rũni. Icio nĩ rĩrĩ ĩrĩa nyothe hingi sando ndĩgũkomba mbeca. Uka invest na asset itarĩ na cash flow. You'll fumble in the short run. You'll fumble in the short run. So rũni ndikora nĩ wega ĩkwaringana tondũ niĩ ndĩra rũni ndiraka. Ũguo nĩ rũni woete. Of course ni mujego mata itakirite cash na nio marakanga mareha. Icio tam. Ndĩra rũni ndungaka. Tondũ nyũmba ĩyo ndĩraka rĩ. Yake nyũmba ĩyo gĩcagi tondũ nawe ndiakana mũcara atĩ wakore ndĩhagwo naguo bengi. Tũrakora ari mũingĩ mũndũ aroka akandĩkwo wĩra kana mũborithi akathi akagwa gĩcagi. Nyũmba ĩyo ti arakoma. Nyũmba ĩyo akoma inoka gĩcagi Christmas. Nĩ wa mbeca ĩkarĩga kũu nyũmba ĩyo rĩhana mĩaka 10 you'll fumble. So nĩ wega kuongerera rũni igũrũ wa rũni rũngĩ. Nĩ wega aikora watwara mbeca icio rĩ it is bringing extra cash flow. It comes with extra cash flow. It comes with extra cash flow. Why not? Na gũkorwo atĩ nĩ gwaka ta rĩu niĩ ndĩrenda gwaka gĩcagi. Rĩu ndikara Nairobi no ndĩrenda gwaka gĩcagi. Is it advisable for andũ maikaraga town ũkorwo meka icagi-inĩ kana mũndũ nĩ save ake gũka? Niĩ for example niĩ ngĩaga tamia jakeri. I had my cousins. The cousins ciakwa. Like 10 years ago rĩ marutaga wĩra wa gũkua cousins ciakwa aingĩ ao rĩ marutaga wĩra wa ndarugu. Na ta cousins ciakwa even in my village. Aingĩ marutaga wĩra wa ndarugu rĩ. Mbura ũcio nĩ wathire nĩ monaga matigwaka hĩndĩ ĩyo atĩ matonga make nyũmba ya goro. Rĩu kwĩra ũguo atĩ niĩ ndĩragwaka ngahega gaka nyũmba ya milioni 30. Na magacorire nyũmba makaiga nyũmba. Tara gaka nyũmba ya milioni 30. No mũndũ nĩ mekaga atĩ nĩ macenjagia. What I say have your threshold. Kaba ũkorwo na nyũmba gĩcagi. Mũndũ nĩ mekaga atĩa? Macenjagia. Macenjagia time changes. Thutha ici rĩ wĩra ũcio wa ndarugu wathire ũgĩthũka ũkaingĩrwo nĩ andũ nĩ brokers ya ũgĩthũka. Matekĩte gĩcagi ũkona mũndũ na ciana 4 akĩte gĩcagi. Kumbe ndagĩrũka Christmas. Ciana igĩrĩ cinoka Christmas icio igĩrĩ yainoka mweri ĩmwe because they cannot be able to fit mũciĩ. So rĩkĩrĩ akĩrĩ nyũmba ĩyo in case of us in case scenario rĩ I think niĩ ndathire gĩcagi gĩakara ngĩhana makorobia maingĩ mũno gĩcagi. In case of worst case scenario mũndũ ndoka kwao. In case of the worst happens. Ningĩ mũndũ rũmene wa makona mariũka maingĩ mũndũ akorwo kaũndũ gacoka gĩcagi. Wega mũno ona nyũmba takauga kwa naigĩ rĩrĩa ciaci gĩthiĩ ku nyũmba nyona ndĩna kĩoro hau gĩgethwo nĩ majude na hot water. Ndikora mũndũ rĩa stress ta mũndũ ũracoka ũkombo-inĩ ũkombora. Na Juja farm niĩ ndĩragũrire mũgũnda harĩ Juja farm town ndĩna kĩaya hau. No ko ndĩrakĩanĩka. Hau Juja farm town ndĩna kĩaya kĩu Juja farm. Rĩrĩa ciarwo njakĩona town. Cige andũ mũga ngari yaku nĩ kũgũrũ wagũrĩirwo nĩ horo wamo. Of course nĩ kũgũrũ no ndakĩruta wĩra. Ndagũrĩirwo. But I'm working for it. Koguo ndũĩ mũbango ta ũcio. Ndiye mũbango ta ũcio. But this is it. Nĩ ndakũgũra kari kakũrũ. Tiambujaria manera kũgũra kari kakũrũ. Niĩ na mũndũ wahete mwanjĩkĩrire kũgũra ngari nĩ mũndũ wĩtagwo Kĩkaro. Igona kari kangiri igona ka magana 50. So for mine ngore kaũndũ affordable. Ngĩcira kũrĩa kari karĩkũ ndia gũthiĩ magũrũ. To me that substitute gũthiĩ magũrũ. Rĩu ngĩra nikima ngĩmũcira kĩroto gĩakwa rĩ naho nikima amakire kĩnja tũthiĩ Mombasa tũkomboke. Kĩkora nĩ plan nagũra ngari. Rĩu nikima na ngari 10 cia delivery. Na yes like 10 cars. Arorie kwĩ dira wake akĩnjara ngari. So ũguo andũ mũga nĩ horo wama. Nĩ horo wama. Na ndũconokaga we. Nĩ ndiconokaga tondũ rĩ content ndagũrire ngari na mĩeri 5. I found it ngari nĩ favorite mũno. Within 5 months na content na ndagĩa ngari. Na iko njitangire mana mataro kũrĩ ndubana nĩ ndũmũritũ mũno. Content iko na mbeca. But iko njitangire mana mataro igiranĩte ci bengi ikomete. Ciuka ihũthĩrĩte hũthũkĩte. Kunjagire mana matano rĩ. No ire rũni. But I found it good yani favorite. And that's why yokagira nikima ngatho. Nĩmũthokeiria ngatho mũno nikima nĩ agaici. Na thita gwake ũguo anjĩtĩte. Ndathi ũguo ngĩmũtara ho. Kwega nĩ kwega anjĩta gwake ũguo ngathi ũguo na gathuti mũthenya athire kũu. Ngĩmũtara horo wa mortgage ero niĩ ndakarwa milioni anga 40. Ngĩmũtara horo wa mortgage. Nikima akigwa ndĩ mwanake mũgĩ mũno akĩnjĩra weri. Mandenda ũndarage ndienda gwetha brother ambassador but. Ngai ndeithirie ngĩmarketing mĩeri 2 gũkiuma. Mweri wa 3 Kariuki wa together gĩthiko gĩkwa ite cia milioni 2. Hihi kĩwanja kĩhingo koguo. Kariuki gĩthiko ite cia milioni 2. Ndama nĩko magũraga ite. Macemaina nĩko magũraga ite.
Mujengo ni kwamba kuna kaita ni mundu wakwa othe kuna kindu gothe kia nikima kia bari chakwa nikima and that is it wana majuna gotwa bani na majuna kenda gwa jetire irathori githi ku tukiarangia thaici maju ndiendagia mbere na thaici no akwire niturendia thaici niturendia niko ndira brand ni makona tu unagosa niko maketa majuna korwo imwe twanjoire itari kindu thaici no nginja ndira uhe ngirigana ri I don't feel the impact now ta majuna ngina ngiri twendi ande ngiri twendi mweri I can feel that money njigwa agenetie muno watu wakidehaga anangenda ngiri twendi kai ngiri komire njigwa muno ni appreciate he appreciated the vision in me thaici kampuni na hewira no thaici mana ni makohera thaici of which I still appreciate no mundu support when I was not thinking ni ndithiga muno thura nikiona ndithiga na thura nikiona kampuni yakwa ndaleki ona imwe na shega nikigutuma goru mane ni na kwaria uru kumakie ndio muthomu ndi wai tu nikigwita ngui mundu ore gotire ndako defame ni woni wakwa hana ngui kuroria assuming ni onaga hana ate onaga hana ate tu ino ngora ndu cia kunyone hana ngima gwite ngima ndiwe tena ngima yo ina nderu kana ngui wasikese gwite ngui tu thigotire nawe na wathithane gwita ngui ni woni wao ni woni wao and you must respect my opinion I have freedom of expression I have a freedom of opinion yani go jira ndoma rukururia ngwenda umenye uguo ni ndima no ndaruma ni ngwende arataingi ni ona ndaruma o no rikende mera njiraga ndoma ora ndirona I speak my words and feel that I speak my words and feel that do you got to hado wa offense mode you know I don't care how you feel ni kurishege we na ni kurishege hatari na kamera kurishege wewe tu thaici na kurishege ogi kana uguo iyo ni character yako ni nikiona andu character yako ni andu arumiri aya ara mamenete pio na ara manyerete pio ni ndikona mundu gatagataini ni ndikona followers yakwa makoma mangwire pio na ni followers yakwa ara mamene makumenete ni njiraga uguo no taru no either we wagacaga gayo aruto you either we want to go to tam ni na ni followers yakwa makora uguo either you support me or you hate me and I think that is how content should be. How should be a content creator? Wage na robelia ku, wage na robelia ku. Ale malizona tana na kwa malizona tana now. And that go fake maisha. No I don't need depende. Nyomede. No juga kan ni atero wakwa. Muno. Tona oroyo de mahaya wa fake. Ta ugo ka musama ni ndi bori. Ni de mane gigire. By the for example ni ndi buma besa ya kwa sia marketing dio yaga. So ngero ko gigire. Iyo ko na 500. I top up for them 1500 shillings per plate. Aro makaku. I top up for. Kumena makari ni bojoka kama thomithia kamethana mamarerie. Na nyaga mahirio. Makari kama honi ni ndi batho kumagane makari ndi boditho kumagane wako. Na mboka gatira kuna kama ikira marketing mieri na no how marketing ya gupo event very hard. Na ruwe negi ya safari park. Giri 50. Giri 20. Oh giri 20. Na ndio unaona tatu kuna 20. Ona hadi na mundu na giri 20 tabu robo. Ndio mbona nagitwa ni ha. Ndio mbona nagitwa. Gritwe dide. Karata geti ya dwaliko. Na giro guthomithia I think wagiro guthomithia ndwara riu marageria kunyita ciringi. What I'm saying is nigga kora ifu. Mundu ifu ri yarikire mundu nakindongira mata. Mundu nakindongira mata wona ngirate mweri-ri. Ando kirukira mata icio cia kuria wena mukangu ndu kirukira mata mundu ona ngiri thate ndikirukika icio kuria no nine kaza kona thukirie bururi icio kuria no ikete no nine ha icio ndikirukira mata acio nikamekera live TikTok na YouTube let me tell you what brought this idea on board ndathire ndende kambuni tago mujengo niguo mujengo ni arakira nikima Mujego rakoria tairo kwa majusi ya milioni 2. Niguo. Kariki wako 40 wiki na rakoria tairo ya milioni, arakoria tairo ya 3 milioni kwao kwa maju. Arataka othe magora runi kwa Kariuki. Niguo. Arataka mwezi matoroko invite no ni mase. Mase yathire kwa Niki maragura ite. Andu akwa othe Niki bamwe insurance kwa Karwa Bishua. Daroro go daroro agiona riri. Giona andu akwa re moka itoka ici kanisa irateithe. Ciateithiririe ni ciateithika muno kurikana ndanyithanio no magathoreka ki anithiria
Maka exit product like said do na who call it it's more of the coin invest give the best do to na lokie full to give the best nyingi what the 20 it is very expensive here but to kama na full give the dile na shega wako kimerati investors yeshi gari gete fuku wako ukimera horo ifuku kana hena odogi ni nyari gete kiria nenda ngakona ge speak of course ngakona ge speaker nikire kangana kira metha kuna kirio na gukanyuo so girishi tu additional kabila maudu ni irio chakula na kukunya ukalegele kwanza unaenda safari park. Do you think you advise people the right way about finances? Niende mera mali itakira mera matahike unaona gira matahike beza gitu legere cia kuria itakira mera matahike for example ebugura domu nitaunie ndathira safari park you know how met most school here Moskulia na tabesa he has given me almost 1.5 million now nina safari park negira gokathi kunywa safari park na haria thutha na mundu ngenda Moses Kuria ika safari park na haria thutha na haria swimming pool some of us just going there kunywa ngira mase tukanywa saina go safari park takora Kuria yoko ndo gutugicagi na CS na ndi kumuna nginya gethe appointment ndakora Kuria karite thi Kuria thongera twaragi na Kuria ai Kuria kire muto wakwa sometimes ne gata go save da save siriki magana mugwanje kunya safari park but it has given me 1.5 million from now and support muno ni andu juzi twana Jeremia kioni safari park tukaita ndio discuss kuthi safari park ni gwatumire elevate modu nduthi nyo saina ari angi sai kile siriki magana mugwanja to ugirwara ndunginya na cia magana mugwanja ugirwara ndunginya na cia magana mugwanja ugirwara ni sakura hada wakani agoro sometimes I always be about being strategic tauni Kuria jazamanire safari park twana Jeremia kionio unio na rociure makanitha thiara safari park na thutha ngetia nyama buri no itagwo dopa kamithenja ugo ngaria hatho ngihurira muthuma ndimwe ndo mena pesa ndehe best friend yako ukihurira BFF ndimwe ndo mena pesa ndehe ndahuta ndari hana ndi na pesa ukihurira BFF thank you asante sana mundu gwitosheke ndrona Karago amura yari guko ne aturora Karago ni umwitete kuria ikana Karago hara gora kiritu eni waro ti kwa everybody arigana ndio wetera muno direta ndiro Karago ndage agiritu eni Karago eni ora kindigo cia kithaba yake gwete the wagiritu eni alafu magate nego mwita no ndarora direta kuria nika mwita Karago no nika mwita niko mwita no ndarora muno ndirakora no riu handiana mundu na ngiritu ndamura rogu ndarora arata kwa ingirira we matigoka no nie edi ndaga ndugakijikiriria ndugakijikiriria ewo kama kiuni tariki shigana 25th of ndaka masters ndari hiyo cia kwa masters gikede 14 shigene serious ukoragwo wanyitire ngeka kaikwite mathomithagia ng'ombe kana githomithio nigere ikwite na magira kwa jiburaga gwiciria ni hayo opportunity ndangijire asa ni dynasty minus ikwite mathomithagia kile dynasty minus si maina hiyo maxi ya chemistry na physics wakona ndio inakeria ni mazi ya kwanza physics kia dasi maina itataido gina history cia rai aligeta cia rai ndai kaga ikwite mathomithagia boli na tiga uguo ikwite mathomithagia mabagu ikwite mundu mabagu ta mundu makara mundu uyu matiga uthomithia urikie form 4 kanywa bangi ni marorete mundu uyu marora mundu makamwita ugatorwa andu metagwo anmegera sociology makarora tu marora sanga ni mona gani gathega mundu very famous maroraga matiga ikwite matini ta pesa cia wogu matira ta pesa cia othe tagu ha ungiuria ha ta ni muthomithagia ni ikwita ikwite mathomithagia ndu ng'ombe wathomithio ginya university asa ndari kia form 4 ndari kia kiru ni thika university yake ha 15 no kuthomithio ona nyogine gimaraga ndio ma dia ya gutu gisaki kare ho thukuru gita ugasage gathi ndathia ndahitoka gwo takiria ndathia form 4 ndakura gitoguthio ugo athio manyo na magakena ngari ho ngainuka hathugura gito kuona tu kunyana tu na gura rimo ukira rimo na thame subjects ciothe mama keta mu na thame subjects ciothe mani ore watira ndio makanyo na ngari ho so I had money ndiko bado gisoka gira soka na thaithi deka my masters in finance and investment tondu no ndenje ngone gukora marakora ndenje na nje kumabu akimani wa uria ndenda kwa position issue cia dede cia dede na position yake jara gwetha dede ndenda gufora ifuku either ni dede kimani wa moreta kwa tempio wa moreta kwa kimano ni ngujiri kimani tiga wa ngujiro tu ndoi ngujiro tu ndoi muthomo MP wa moro ekegwire thaici
MP atinera either ucio fuadire kulia wake kulia Kimani ya kulia Kimani no afuadire ibuku riu kana rindi nyoro acio ni maundu mafeki babu ona babu no ndimwethe acio ndina mundu mukuru ndina nakaya either ndabuga tutabata heria siasa ndina gwetha acio tatu either ndindi kana babu kana uria kuna wa bene gufuadira nigo andu ni metete ibuku people have ordered na ndadia ngirigire na shege tondu kire mutarani ri nikio turaririe handu horo wa kirima atia kama ni rai kora hau igate bomore kana igate bali igate ri you see me advise people to escape the matrix mundu wa higari you see ni gari no ni ora go no rume ni ko kora info me I want people who are apps smart app but daiwa horo wa no ende kurugama kule kwanyu gatundu they were in future you don't know what happens in future you know what but are you interested in politics Peter do you also gathi atia are you interested in politics if need be I would no are you interested in politics if you ona ndani kote no thiro ni like a political show do thiro le muthingi na kudagethia political show ino kwanyu niki ugikira ikaria akwanyu niki urona mutongoria uri MP wako niki atareka but you see tukiaria mahali ukiaria horo MP ire ni pesa cia basalary he ule fatie gwika twathi makatho tukaria ma icio gatu no thine fara na fara itafatara era mundu very voko ta ungithika tu south thie kuria ne kire fara cio ta thika tu south ukora kundu ungithia kilomita 10 bita gasa na ngari no ni rami tondu kuria ne voko you need to what with MP very voko MP we na network we MP tukwa what MP fatie gwika ri fatie gwika CDA fatie kwa voko akwa akikubiri gap between national government na ke MP na CDF ri 60% ya CDF we thia kwa basa ni yugo 40% yo thia gwaka thukuru twega ki ne wakire thukuru aketo MP akaki thukuru tutwe so MP ri na mundu very vocal if in case if need be like ona akuria ri ni enda ndike jana kuria kuri no ngithika tondu south wira ndukuria ni muru na makuhorera mahiga they know who is kuria tondu kuria ri athia regua athia kwa atomoni president kuria nekire ageka sinde mwita kana tukuria ona mero kama yake ya siasa mingi ri hip nino lakini okay ugia keri ni ateithĩtie ki so what MP ekaga tukiaria ma MP ndukahenia ati ni ugumaka MP ni very vocal and that's what I'm saying ugisakora MP ri MP very vocal MP vocal MP very vocal but siasa ndiciendete nie let's say ndiciendete nie siasa ikoni ithigiro ndiraria nie ndugigwa ngari horo wa siasa niguo angiaria aikoni ndiraria nie ndingite mathaa makwa ngari horo wa siasa politicians are stupid people nikiona ndikora mathaa makwa matakatakania ati kutia horo wa siasa ona you ona ndiara gehora wa siasa because I knew they are stupid people but no ni matutongoria you know in case you understand either do buroga understand what tigana you know what happens behind the scenes Kau uko na page ya blogging, you know that's what happens. How we cook, how we formulate a gender in opinion. You know the whole thing is fake. I know maona kake. So from my end, ngira ka blogging ya 2022 ni. Tiasa ni siara gidi hakili. And that's what we see. That's it. You it's fake thing. Siasa uko the million that. Ngira ya MP gato MP wa Ruiru hindi ogi na ndahotire. The million that ko ya ndo mitu. Akiri ndu muito muno pi. Akiri nginya kona ngoro. Ta ngai siasa ni urekara ukurathie urekara ukurathie na kwaja hotiro nginya hari mwete tondu ni waka hau hotiro nginya kona guhaita andu mitu moka mitu it's a stupid game, it's a very stupid game ekana mundu ngai no siasa by the way ni ngai akuhe ngoro siasa itire itheru tawe ungi woire roni no ngwire araga magavana wa Kiambu akea roni akaya mino litamagana mana ke andu na ke andu na ndahauthire giti bagita mino limana mana thaisi akio ogone ogikugurukite but is abe na ndacoka ngore iki ogere muguruku ogere fa 100 million ogere muguruku thank you bro shege aya asante sana eto mundu gwitwo shege wetu manake muthenya wa mu marukate aku riu nikio ndenda gukorwo ngiguthomera comment cia hoguo ndona mundu urauga ati salimia Wainoga sana no mashege we know you don't fake, take it or leave it au marauga ndo fake agawe you don't fake na mamwanyu ndaria gukania ukathe
gukorwo rimwe akona ni uthire no aririe ndi mara tubuthomo mimi tibuthomo ni wae mami oya ngire mwana kudathima kirathimo kia muciari no kihakiri ndangedeithia ni wae ngire muthomo ngina mami thagithie na thukuru no ni aguthomithirie ni na thomithirie na mbeca nau ngiro ngire kana nguma gitio no ne mbeca wega ndi murathima ndathi na thukuru ni huthira hakiri ndi murege turi ugi ucio umite he mwe mami tibuthomo ru ndio kore umite no ni yakeni ni moge muno gwitu aga matakire ogithie keni moge ona hago thakara nyona thari muthaka muno gwitu aga ni hiro haya asante sana hau mwena wa comment section no tunyandikire kana ukitwirewe ureciria atia ndona mundu etwo film media arauga mugeithie muno mimi personally nampenda hata Chege auga no mamurire kirima kana ugiake Chege gwa no akimamurire kana agiake auga agikorithio haha onake ugitiga oro ugu aragikorire oguo Chege oguo nani no guo gukiuga baba ucio rogika sasa ni fake but kwa ndo marateithikira oku kai hizi sasa ndasekira kino giani ndienda wali harasi what do you think about 2027 2027 jagira matika kihore muno the truth about 2027 kile kile leo yete ni ndire Ruto one matete ndo nyale ndire Ruto ndire the ke this is why I hate Ruto this is why I hate Deveta Ruto ta kiburo kiube I hate Ruto and this is why I hate Ruto no do akita housing levy housing levy two no do akita NSF and why this is why I feel Ruto was fake about housing levy aka kwa pesa yako aka nyuma mugoda wa thirikari acoka akendia makana maheni so lazima afati gukorwo tha Israel na wewe pesa ya afati kuregwa mwaka umwe maka nyumba media nyumba ici ri pesa ici isha housing iko iki affordable housing affordable housing first of all ni rabithi bakariri Ruto ni na hidden personal agenda because I call it to nyumba nisi yaone sito tutenda gwakirwo why should you force us to kirwo nyumba tutarenda I want to understand then let go there housing where other guy go provide infrastructure a provide fara ma provide my tool of trade you know house ne kero naginya gete na de nyono because they do for the nyono is also fake to do the nyono wale he was the finance committee where other guy fati ko we wa kwa nyumba where other guy fati ko we wa kwa ki fara but infrastructure akigete nyumba icio nicio cira ikorwo ni ya Kenya abathi agwire no combine matahuko rego mundu komete matahuko kumbe wajiri kuigwa do we have a problem about housing do we have a problem that abutari ma was high was housing a national disaster that I'm asking a question to make it that kugera musara wako muko wako wakira mundu nyumba was housing a national disaster no kwero utari fara we ko utari irathi ona kama gatura ga musara make irathi we ko ciana ithomagira rungu wake amete but I feel Ruto na thirikari no yake ya ndende nyoro ri ma investaga kuria they want to invest in strategic assets ile kama sokeria ki ana makota kora kickback because ukigota kwa account ukigota kwa account horo wa nyumba for example gwere nyumba kwa kari profits and overheads sio ka 30%. So okay, nyumba sisi ya billion that you have like 9 billion profit raka no gemo yako like 50% 4.5 billion they were doing they were make akore best sigore kali time. Let me explain. I called in few to na thina wa nyumba ri I called mako baga best cia gwaka barabara ri magita kwa gatha muthungu okay ake nyumba endia best cia kali hu I'm asking even if it is something igoro moratorium na best ige mako baga Kenya ri ni zina moratorium maganda mako besa moko baka nyumba matha muthungu na okay akobe besa okay ake nyumba ake ake nyumba aka nyumba ri arihagwo niki arihagwo na mekora nyumba iriku icio so the region now na Ruto they are all of fucking fake they are all of fake go get pesa cia mutu wa wira. Let me explain this. I'm also explaining this ni ere mundu rihagwo ngirigana ri ni moya 1.5%. You understand moya ki 1.5%. What you have done no like economy I want to what is economy besa cio ndira ngiri na matado ni rale budget yako ya nyama so ndira ga besa ici ka promote mundu wa boss niguo
So they are the best I see. What the best I see? What the best I see? They go to Kenya. So I have created an employment where. So Ruto is in an aggressive one way. Where creating so many people. No, the best I see. Girisi maya girisi emo sinado igi. It will make more. The government would enjoy more of this money than when the contractor I make this profit alone. You understand? Shaged, my question was, what do you think about 2027? So let me explain. I'm saying this, I hate Ruto. So Ruto is not an option. But I'm asking myself, how can your opposition need it? And don't confuse myself. Siasa ya Kenya they are tribal. 100% tribal. Who will front Ruto? Who will front against Ruto? That's my question. What do you think? So this is who do you think will front against Ruto? What about 2027? I'm asking myself, me, who will be front as a candidate against Ruto? On the opposition side? Who will be front? Do you front tomorrow? Because I'm asking, we have Karonzo, we have Matiang'i. Hena Karonzo. There's something called longevity form. From my end, longevity phobia. I don't know how you know, we voted for Ruto because they have never seen a product like Ruto, and in fact, is up. So Matiang'i, he's a qualified candidate, but tribal basis because Matiang'i does not have money. Not Jubilee. You know, Jubilee, Matiang'i, I feel Matiang'i is the best candidate for 2027. To face the president. To face the president. So now than tomorrow, yeah, I'm more than Kalonzo than tomorrow. Kalonzo and I cab. Then I think most Kenya might go with a candidate to our Baratini. No matter. Then I'm asking a question. Ruto Agaki Diki Mount Kenya, a deputy president, Nake opposition in the talk candidate to in the candidate to who is either a president or a deputy president. So opposition we don't have a slot for president, we don't have a slot for deputy president. No, I think Kari, you don't have Kidiki deputy president. Who do you think you're going to Magasakura? Kidiki. It's a tricky mathematics. Totally, now you know, Ruto Hekidiki. Opposition, no, we have Gashagwa is our kingpin. That's like what I get, but he can either be a president or a deputy president. Not clear. So, we have Mother Karua. So that's the option. That's what I'm saying. Option, yeah. We need to think that's such manner. You don't get to call the very wise. So I don't care to opposition need to there. So I'm going to the president or deputy president. Now I don't call a mouth against the money of the deputy president. They will tend to vote for who they believe. That will be as a kind for it. So opposition never call a serious name that way I do. Who we can strategist. Not clear. So that's another question. So I don't think Ruto should do it another 5 years. I don't think Ruto. I think where we could be now. I call to get the housing levy. All of us, we don't want. I get the force. Message ya kukuli the Mount Kenya region. I think region. Wait. Let's not be emotional. Let's not be emotional. Nadera mamenye MP no who should be an MP? Who should be an MP? Let's look whether the vote. Is that okay? At Ruto manga yito ageti zaso okay. So manga yito akiri matu kahini radio. Whether MP very vocal. Ona magiro ga mama dirigaro, mana magiro dirigaro ga. That is it. Tao the issue. You know who is your favorite MP? Huh? Who is your favorite MP? MP wa kule wedete. MP. MP. I feel Medo make a very good job. Medoni senator. Medoni senator. Senator is also a member of parliament. He's also a member of parliament in the Senate. They are very vocal. And the man have been a member of wow. They are impeachment. I can't manage the best and the Macaron up to now. No man, no, you're the two of my hair go best. I'm calling my best. So Usagura was a word. You have the best as you. I think it even contribute to support it to one time. I think the Manaki. I also one of the Kimano is one of the Maraki. What is what Maria? Or I do Tamunia Konam. He searched for what is that for? I don't really have a man. Money more. So Kimano is somewhere one time. Air to time. 2 times we are carrying Narogabantaki.
ari mena murugamo wao rienda tendera joy leaders tutagora tongoria turamenya ni people tondu MP uthe ndo basa rege muteithia basa no nginya amuhe to basa no nginya ne obesa no nginya kiatia na ndagire mbeca no nginya amunengere ira no nginya reke to besa ne ane but we need some very woko ale makata kuruko miaka tondu kacongo motha katondu ni asoka muthakona MP ega maka tondu methe abuge DCP no ya kwa mtu okay amagore kana masaya we need people who are going to stand for the mountain ando mekuruga mugo utu rathi na mbere kine magitika hinyererio because we don't know tutamia atira 27 na no mahinyereria ruto kire bana mugetekia so ni kugorauga turabatara a strong MP candidates vocal kenua ando very vocal people vocal and smart upstairs smart dede wa mbere I feel that is fine no thina wake hago season hau riri thina wake gwa kwa muruga mutene but I mean I support dede no arakiuye ni eherani na kiama kia UDA arakiuye ni eherani siasa ririkire kakari tole ukora muhikio gara komodeti ndagwitikira no amutareti ni arathie aja kahudira mbeca ciaku na ndaraumuko ndaraumukania but I feel he is smart really smart he has done big things for Kiharu that's what I'm calling for really has done good things for Kiharu onako ndinde muhora horo ase share na andu iri but I think he has done good things for people of Kiharu so agicokaniriria ri but let's unite na kirima tucokaniririe tutiga ko tucokaniriria ithu wali mwabo uyu amwe ona to the opposition tuli nego mayorere mo tuli hura alitora Mount Kenya I'm telling you for sure we don't even need to win this seat ya president but in case tunyitane wega pio ona to definitely to alitora Mount Kenya because president ya koya rahuru niko tigo katia ona uhuru sasa kwa mwe ati hadi kwa Kanyanza we don't need to be very government we just need vocal and peace and unity for Mount Kenya eza bibiri wow thank you asante sana mundo witoshege na ngwiciria tucemanie kule Safari Park ndaigo na maundu maingi muno na ndaigo nginya ohoro wigi politics wina guo ekundo wariririe na waririe kirima kogo ndugakire muno o gitaraga ndohoro wa mbeca aiko politically matire soba ona mbeca matikota gwetha kogo no ego uhutie nginyagia ki ohoro wa politics shege igogona ryaku ni tariki cigana 25th of September ni to July August September tuna mieri itatu Neriere. We just have next August, next September. How do we call that? Kuma giri 20. Ebu kwa pato kuma. Na hemo doga, they can fit deputy position. We don't have a deputy. We are just be sincere. We don't have. We even don't need to win. We just need to unite. So we just need to unite. Oh, look, we just leave it. We leave number one. Whether we get it or win it, we need unity is a key factor. Unity is a key factor. Totwanjitana. Rede gasagwa othe manyitane turi toraguko ari ha maendeleo guku tondu tuko tukimuhura United na Mount Kenya is very dangerous is very lethal so tunyitane tucinde well tunyitane to lose we remain united no na ta kirima gikunyitana that's what we need to advocate for we have DCP now linda mwananchi na tuna but me feel linda mwananchi me feel is an exit strategy ya ODM. If you are always enough, you can know. It is an exit strategy for ODM. Yeah, an exit strategy for ODM. So ODM did not trust Ruto also. So it's an exit strategy. They go out now. Why do they have leader Manaichi? They need a K. Well, leader ground, leader Manaichi. Why is it leader? And they not to confront each other. Why do they have a Kakotare Muda patent? Why have patent? So me I feel leader Manaichi is an exit strategy yao. Ya ODM. So I don't trust them. Wow. Kiuria kia mwisho. Ciuria igiri kia mbere. Uiguaga ata gukorwo andu makui muno. Negeranga na dikenaga at the same time. Nena government I feel when I was not famous I was living a diona change nyinyi na tadi maisha no Maria. Saizi ni kwa masters mingi. Ado mahora gathi mwana utaithia kwa makienda. So nasikia vibaya. Iyo. Ado mahora gathi bogoro mene ndemateithia ani todi teithagia andu. Ni teithagia andu kiandi na kiandi hoyagira andu msaada. It's waugo kore ni draining. Draining. Draining muno. But I'm far much better than I was. Nikomere dathi ya magoro. But mental wise ni draining. Kijana magi kiza wana stress muno kwa ya depression ni maji muno.
Networth yaku nĩ mbeca cigana? Milioni 10. Ngari ya milioni 2. Ĩyo 2.5. Ngari ya 2.5. Na nyumba milioni 4. Hiyo 6.5. Na kakia kimugu. Ndio gita milioni 10. Uthiaga kanitha kũ Chege? Nĩ Mwangirikana. ACK. Kũrĩa Gatundu. Asa thia haruirwo thutha Rainbow. Wetagwo St James Power. ACK St James Power haruirwo. Wow. Thank you Chege. Asante sana. Twakena muno. Thank you. Agũcete kũrĩkĩria hau. Thank you. Rĩu nĩ mama maitũ ma gũkĩingĩra mĩciĩ ĩngĩ. Thank you so much. Asante. Asante. Tucemanie mũthenya ũcio ũngĩ. Tuma na mũndũ wĩtagwo Chege. Ũkĩmaririkanie tiles no kwa Manju. Tiles ni kwa Manju tiles. Asante sana. Thank you so much. Kũrera thema tũrera marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, bũrũri wa nanja, nĩ twacokia ngatho nyingĩ mũno. Tupatane next time on Monday. Tugakorwo na mũndũ wĩtagwo Elias Mapangale atakuwa hapa nĩguo atwĩre ũma wĩgiĩ Mapangale. Good night. Kuroria TV, mwĩhoko wa rũciũ.